uma sivika umuntu oyinkaba oyisitho okulandelayo akufuni ukuthi masivika inkabi sithi sizokunika uhlanga lokuthi ungadubuleki cha inkaba iphambana nayo emgaqweni engakutholi ekufuna izikhathalo mina ngihlula abantu abaningi bethuma inkabi bethi lo asimthumele ngenkabi ngoba usefuna ukuphakama ayikaze zingithola kumanje ngineshock ukuthi mhlawumbe isangifuni kodwa still namanje ayikho inkabi esangitholile mina umuntu oyisitha mengifuna ngeke azangithole akangitholi inhlobo ngiphambana naye emgaqweni ngifuna ngala sengingala ngisuke ngangala sengingala ngisuke ngangala sengingala kuyazenzakalela nothi ukuthi kuze kukhuluma umuntu emadlebeni kuyazenza into nje engayisebenzisa ngayifaka kumina emzimbeni enginayo engimnikayo nomuntu mangihleli njengamanje kufika umcabango ukuthi yazi angisuke manje ngingene emotini ngiphume ngihamba ngiye endaweni thizeni ileso sikhathi sekuzofika khona lowo muntu oyisitha kumina angifice ngingasekho kuthi usendaweni ukuthi asuka endaweni ukuthi safika ngisekho sengikwenye indawo asingaze sikunikeze umuthi ukuthi ungadubuleki phambana naye lo muntu ngoba uzofika kuwena wena uthola umuthi ongadubuleki afike kwena kanti inhlamvu seyiphekile imithi ayifani asiganye ngendlela efanayo futhi awumbikwa ndawonye ifika ikhala enyameni inhlamvu asukuphambanise nje naye angakutholi ngisho ngayo ukucela entabeni akucela edaleni zakini angakutholi idala zakini ngisho ngathi ufika ayibekele inyama ayibeke efike zithatha lo nyama ziphuze lo zulu qeda lapho zikhahlele lento zithi hayi sesisuthu siqedile bese idayisa ingane ligoloza idlozi nawe ukuthi nje sikunikeze uhlanga sikuphahlisa ukukhuluma nabantu bakini ubatshela ufuna bakuvikele ubuye sikufake nenhlanga sithi wena namhlanje kusuka namhlanje umuntu oyisitho okufunayo uzophambana naye